Kako radi aplikacija Go for you calling? Na displeju vašeg telefona izaberite ikonicu aplikacije Go for you calling, a zatim hamburger meni u gornjem levom uglu. Na samom početku je upisan vaš 076 broj. Opcija Go for Friends omogućava da pozovete prijatelje da se pridruže aplikaciji. Time ostvarujete 10, a prijatelj 5 besplatnih minuta za razgovore. Opcija Podeli broj omogućava da obavestite prijatelje iz Srbije o vašem novom 076 broju sa kojim možete da razgovarate kao da ste kod kuće. Aplikacija Go for you calling vam omogućava da u svakom trenutku imate uvid u potrošene minute i sekunde, kao i datum isteka plana. Odabirom opcije Kupi plan možete izabrati jedan od 3 plana koji najviše odgovara vašim potrebama. U okviru podešavanja možete uneti podatke o vašem e-mailu, putem koga ćemo vas obaveštavati o našim specijalnim pogodnostima. Odabirom opcije Pomoć možete naći odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja naših korisnika, ali i link putem kojeg možete da nas kontaktirate. Opcija o Go for you calling sprovodi vas direktno na zvanični sajt naše kompanije.